nawanaway bigare haga jepe na tarima na bitta watu na mamiraja na masampajang ita na bitta alam masampajang ko Madina masampajang ko Bukit Tursina masampajang ko Baitalahi mancaji malalo ko Masjidil Aqsa na tumak kadayero na bitta watu na lo mamiraja sampajang na tarima na masampajang ita na pajukan haga jepe na tarima okay iya nanti ya ampai pak kong kataw makadayero na bitta yero miraja sampaja hakikinna taninya aga pala hakikinna miraja wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna zari'an bi izzatillah. Yang kami muliakan, kami ta'zimi Al-Mukarram Gurta Ustaz Samsuddin Belong. Beliau adalah pelaksana tugas Jamat sekaligus beliau adalah ketua Jamiatul Qura wal Hufaz PJ Kabupaten Sidrap. Jadi saya jabatannya banyak sekali. Pribadi beliau semoga senantiasa diberi keberkahan, umur yang panjang, kesehatan. Memikul amanah itu berat. Tapi doa jamaah, doa masyarakat insya Allah dimudahkan oleh Allah. Yang kami muliakan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancarijang. Yang kami muliakan Bapak yang mewakili Bapak Kapolsek Pancarijang. Terima kasih Pak. Seluruh pejabat pemerintah yang sempat hadir, Bapak Lurah, sahabat Gurta Ustaz Sudarman Daulang selaku Ketua MUICNU Kecamatan Pancarijang, ibu-ibu majelis taklim, ibu-ibu muslimat, kemudian ada sahabat dari lembaga dan badan otonom dan seluruh tamu undangan terkhusus Sinina Tomoto lebih kemanang Alina Gurta semua yang hadir memagi-magi nama baraka ibu Allah Ta'ala sirutukan terilalana yawanyi baca-baca onaro sepadu emonri degaga temana tidak ada tema jadi iya menibawang lagi yang upau peringatan Isra dan Mi'raj. Ulas Sa'ban ni makokoe 10 di Sa'ban. Jadi peringatan. Ya kung magkali peringatan berarti iya rosidde peristiwa milo ibu ba tema. Aja natadeng. Memperingati sesuatu itu sebenarnya untuk mengangkat. Imma ginayaro agagay malabbi atau angka aguro ng maraja na tampo ilalala Isra Mi'raj tuli ang kayolo na itari kalimat hikmah Isra dan Mi'raj iya ko tomakada hikmah berarti pak disangang jadi meloki mala pak disangang oko peristiwa alalangan na nabita melotoki mala baraka ukurilalan na. Jadi madosa ka kuligaga pak disangat talulungan yawan mir. Apa iya niro tujuan na nayoli ka untuk memberi hikmah. Jadi ya kalau mak macuri tagi iya na tahu matu icallah. Jadi mudah-mudahan angkat talulungan madu. Makui ya. Itu mak bicara hikmah. Jadi iya meniru bawa matu paleku ikin rimedollah. Apa dia gagat di mana ya
Iya ro nabitta Pak Bu. Agi-agi na pasanre tawellok ko nabitta atau agi-agi mak depe ko nabitta atau agi-agi na pak di bola telok ko nabitta ina malakda iha matanre kedudukan. Iya na hametun na melo ipalalampan ni nabitta yaitu kokui aya ikan narampe. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Degaga asanna nabitta itapukur ilalanna. Degaga. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Degaga makada subhanalladzi asra bi Muhammadin. Degaga. De tona kada subhanalladzi asra bi rasulin. De. Tapi makada subhanalladzi asra bi 'abdihi. Atanna puang Allah Ta'ala na palala. Tanya nabinna. Tanya tu surona. Tapi atanna. Hiru ya sange ata. Nabi ata mematoy. Suruh atatoy. Idi angkay hadir o kawat dingi mancaji ata. Iya. Jadi aja tak kada nabi kami bawang ipalala de. Lau baca-baca kita sejarah angka 2 telu nabi na palala puang Allah Ta'ala. Nabi Musa. Tabukai kita sejarah Nabi Musa. Ipalala lo negeri Madian. Ia ko tahu malala biasa. Melo 10 sona malala na panadapi. Tapi si pulauan ni Nabi Musa nola nalatu negeri Madian. Sampai tu mia pusa. Yang kedua. Angka to Nabi diimi'rajkan. Apa ia ko to makada Isra. Malalang lintas salino. Ia koto makada mi'raj malalang lintasan langit. Jadi ia ko makada Isra tu okkomi linoy. Ia ko makada ni mi'raj langi nanti bicara. Jadi Isra mi'raj. Ia ko Isra Nabi Musa ipalalamat. Iya. Mengalami juga Isra. Tapi ia ko mi'raj angkato Nabi. Niga. Nabi Isa. Nabi Isa. Ia ro Nabi Isa tidak Isra tapi langsung mi'raj. Yakka yuko pung Allah Ta'ala menrek loko langit kedua. Jadi Nabi yang mi'raj, Nabi Isa tapi tidak Isra. Jadi yakka mato Nabi Isa tu loko mi langit kedua, dia nadapi langit ketujuh. Nabi ta mapamula Isra letuk mi'raj. Rewa pemang loko lino. Ia na melo ibicara wannya. Siaga waktu pakai sijang. Sijak di. Aja na metal ada apa? Pas ona tate seraro utu dangokoy. Pengantaran ya seramen makuye. Saya berusaha pelan-pelan supaya ada hikmah bisa kita dapat. Melona ipalalan nabita. Ia ro malaikat Jibril atas perintah mematoro ko pong Allah Ta'ala. Laipu ia ro na nabitta na yala jantungna. Degaga isa lalan na nabitta yala kecuali jantung. Napatamay malaikat Jibril o kusi di onro jantung na nabitta. Tapi ia ro torong ro ang kami matona wena. Itu air samsam. Makadai pacara may ko pasarea. Lai bisaybi atin na nabitta sebelum ipalalang. Ia ko patareka de. Maka dia ko makadaki ibisay berarti macarepa. Dan Nabi tada tahu dia macarepa ati. Iwa pacit. Jadi aga pale nabali itaw pandrita pa hakiki. Maka dia ro air samsam melo ipancaji pak bura sehingga yalengi kasampata gis sa jantun na nabita. Pura na to si gis sa jantun na nabita. 2 barakana. Nigi minungi air samsam. Wat dingi mancaji papasaulasa. Yang kedua, masot utawi ko na inungin na sabak pasilian re. Yan na robarak ka na sabak pure sigis sa sibawa. Jantun na nabinta. Jadi ini disay. 20 si di masala biasa urunto. Demi bahas manangi. Yang masawore maripa yang kalinga. Yan na ropalabangangi. Nomor 2, iya ko tolo umrah. Tolo Makkah na to umrah atau haji. Dega gamalada nak gang kuliah ngatai ko matawa pa kecuali lokro hajar aswad mak bau. Ang kalala tau denule madape mak bau palicce mani.
nakka mani liman na lokoro Hajar Aswad napa di mau pala liman na sa toma bau jarak jauh nasabak dia nanule madepe iya bikene denang kana bawi na bitta ya batwe na dega tau bawi ko lawi matawab dega. Jadi tanya Hajar Aswad mulia nasa patareka tania. Ia miro ampai dimuliakan karena Nabi pernah menciumnya. Akapa ia kene batun nama tawapa nabita nama kamu Ibrahim onron nama cekin Nabi Ibrahim na bau nabita ia toro lau na bau tawe kumatawapa. Jadi Hajar Aswad itu tidaklah mulia tapi dia dimuliakan karena Nabi pernah menciumnya. Nomor 3 ia ko nabita tu joka denakan nai matasso apa angka alut tutupi maka dito panritetannya nabita la itutu matanam yasu itutu apa ia ro cahayana nabita matahari itu terbuat dari nurun Muhammad na ia ko silampu cahayana matanna su sibawa nabita na batu hancur matanna su nasabaya sa inurna Muhammad na ia nurna matanna su jadi najagai puang Allah Ta'ala matasoy sehingga dia menutupi awan ketika Rasulullah berjalan. Itulah kemuliaannya Rasulullah. Ini sekedar pengantar bahwa peristiwa Isra Mi'raj aga yalok kurilalanna maka dia ko anu pura-pura nola nabita tatta angka baraka ko tilalanna. Itu hikmah pertama. Hikmah yang kedua. Iyaro nabita watun na ipalalang melo ibawaro magina atin na bisay pag istilahnya magina atin na yala mana tan deni dio atau magi dena jenne tapi kalbunya pasang opidi maka daya ko po ang Allah Ta'ala melo me wasiruntu tanya lepak lilla mo pake iya jolo mo pacing ilalang namo ama caco pangokoy sa liwak ko macare pa ilala dinalatto iya Pak ya kokoy kang isaliwang ito. Pak maya gataw makukwaja ko mabicara tapi maka carepa tinailala sa para milala na di kalasyo. Akhir tapi dito gago ko rapa dia. Iya jolo. Ina namelo masampaja tawe pagkasing niya. Iya mo melo menre umra melo haji pagkasing. Iya mo melo pigaw si di jama-jama iya jolo mo pacing. Iya na iya mapacing insyaallah. Lattu iya tugang mo jamay. O yung pasisumpu mo si Bapo Allah Ta'ala sebelum mo pamulay na. Sebelum kedo atakale mo, pasiruntu ijolo iya, anu napakangkay po ang Allah Ta'ala, riolotan na pajajin na watakale mo, wanafahtu fihi min ruh, yan dihambuskan, iya lalo mo pakanjaki, nasaba iya mitunewa si Batu. Tapi iya ko iya masolang masolaman ang isaliwan na. Iya. O kumitulah saya mega, yan ang kataw masiriati at na to masalah. Mapat dia at na to masalah. Matandre at to, maborro ya to tu. Jadi ya perlu dipacing. Yan aro hikmah kedua ta'ala. Hikmah nomor 3. Kenro ibawa nabita. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram. Al masjidil haram. Ilal masjidil aqsa. 2 masigi loko masigi nadena koro lalangan na nabita nabita pole masjidil haram ibawa lo Madinah pole Madinah ibawa lo Bukit Tursina pole Bukit Tursina ipataru lo Baitallahmi opi Baitallahmi parewa pe malo masjidil aqsa ya kene malalang inabita ipalalang inabita pole masjidil haram langsung ke aqsa sisa bumi 40,3 kilometer na lalagi tapi pole masjidil haram ibawa lo ko Madinah napay tilaw Bukit Tursina napay bawal lo Baitallahmi napay patama Masjidil Aqsa mancaji 240 kilo alalag malampila de yan lalangan na nabita to kaya na kira-kira kampungnya ko 210 kilo apa biasa mangoto aruami ratu na 70 kilo unroy mangoto tate sirawan nito yo kastangan at 2000 mangoto ye no iya kumakadani 210 kilo Muhammad. Iya, tapi ipalalang dena lalang. Iya makadani asra diperjalankan angka rojan dinding. Iya rojak dindingnya denu le macan ne akatalu sia sosiwan ni cicam ni. Tapi ya kona panu iropu iman apa na puta na mo 50 jadi to. Makuiro macarita na meraja.
Maka dari ko nabita mi malala din na mungkin latu. Tapi nasaba ipalala nyo ko pong Allah Ta'ala. Didampingi malaikat. Jadi nagana si puluhan ni nalolis. Makuya. Jadi iya nahon na masjid ke masjid. Padahal ka alalangan nabita dito. Yala ko Masjidil Haram, ibawal ko Madinah. Na isuro masampaja ko malaikat Jibril. Selesai masampaja makutani nabita, Jibril, onrongaga ye. Maka ni malaikat Jibril, ko matu malaikat dapura Muhammad. Madinah sana ye. Selesai itu ipataru ilokot Bukit Tursina, Gunung Sinai. Isuro masampaja, pure mak beresalan nabita makutani ko malaikat Jibril. Onrongaga Jibril, maka ni malaikat Jibril. Ko ni Nabi Musa lawe komelo isipat bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima. Inilah Bukit Tursina. Napai pataru nabi talo Baitul Lahmi 10 kilo 10,7 kilometer ke sebelah selatan Masjidil Aqsa. Akon ronna Nabi Isa jaji isuroi nabi tamas sampajang pura mas sampajang napai pula makarokunin Isa bunuh Maryam dilahirkan. Berarti agak guru ngomong ko pa. Magi nabi tanay bawal ko Madinah napai tilok ko Bukit Tursina napai bawal ko Baitul Lahmi pasangi makadaya ko angka onrong pura nonroi walli. Pura non roi tau madece elau kokoro angka tu baraka. Ini penting. Iya to na tu pas sabarang na tolong masyarakat guru wali ko mati ni. Koto tamu ko si di kampung. Iya na tu pak kalau ka Kalimantan, lau ka Jambi, lau ka Palembang. Tuliam itu waktu tanang angka gamurit na guru tok ko. Ni katau pandrita ko. Saya beberapa kali nih, akhir-akhir ini ketemu dengan 4 murid langsung na guru tak Kiai Abdul Rahman na modale. Angka patetek kita na guru tak ko alai. Asapule lebih tahu si bawah. Patatau ko alai si bawah guru tak. Wah ku tenangi maka kita aga na baca guru tak. Nasangan kapasan na guru tak. Maka na mo bawa mana kita eko de mo bawi cik dia pada mo ko de kita mo bawa. Tapi namo de mo bawi itu saya ku membawa cik dia mamada ini. Ternyata itu adalah kitab Al-Jami. Iya. Jadi saya dapat cerita guru tak. Karena murid-muridnya di situ ada barakah. Nah, sahabat dia mungkin dia gagal na lolonga cik di togi dua togi. Tau promo maco ke topan rita. Itu yang sering kita ambil. Jadi ya kau tamu ke si dia kampung aja atau makan kenri nasi ko kanja. Aja na tulian rini urus. Kemudian okoni pokok nih, yana yasam Israel. Dan apa meraja, napa Israel. Makada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Iya natapui aya dua mi. Okui Masjidil Haram, loko Masjidil Aqsa. Padahal kali selesai Nabi tato, lai Madinah, lai Bukit Tursina. Madeni tapui rokoya makada minal Masjidil Haram ilal ilal Madinah. Kemudian loko Bukit Tursina, Madinah tapui. Napasangi Pak Bu. Ia sengi alalangan agama masigi lako masigi. Makanya di tau oke masigi pasangi meka maki menre jupanda. Ia ko masampaja subuh ki ko mesti anur tania kami menima kada meka menre jupanda matu oko ka pangkap masampaja lor. Aja tak kado ko pisigiri le pamanre. Magay. Katong bicara agama magay iya kotak ko isalay Masjid An-Nur masampaja subuh ki onna na ini akan memang imakadoko ka Masjid Raya na pangkap matu memang sampaja loro na takko to kecelakaan mo ko pare-pare na tomate aga pakutanana ko ngalata ko malaikat puliken ro ya atakui iken ro melolok maka da puluk kuy Masjid An-Nur onna ro melo ilok ko Masjid Raya pangkap masampaja loro maka di pengalata atakku ya tuh pas salama ina sabak masigi ku melo nalaw. Itulah hakikat Isra. Dua telu tu istilah okui lalan na agamay makadama tu ya pendapat tau matoh apa madari na lolongat te ku curita bola rondang curita bola rondang iya tu makadai sampai tepat tuh kan melongi padanya iya kode to ko masigi star oko ki bola ta sampai sunna musafir iya naro sampai sunna musafir tanya kami man di makadoko kak matu nilole pa sampai loro
Jadi itulah orang yang berjalan dari masjid ke masjid. Apa iya kau nakan naki musibah na itu pakutanana pangala ta'ala kinri melolo. Ya miko makadaki o kopi matu baru le pamandre rak barale na pamandre tangas soko kape agasan tangas soko warung hikmah. Ya to mitu na pau malaikat. Kenri pole nasa pole bolana, kenri melo nasa melo mandre rak barale ko baru. Sa kenro si melo lo purana nasa imele pako kade hikmah mandre gare legal. Tania Isra ipake bukan dari masjid ke masjid. Ia komelo ki lolongang asalamakam sininna jongkana ajewe accaneran na banna otoy gattam masumut tamana na pasae na nilai ibadah pong Allah Ta'ala na rekopi masigi manguyo na toko masigi ilanguyo ia na tutaw salama mananong ia to sinari ko sampajat tepat tu belumi pada ia ko suyu pacapurang iona sampajang isay atau kami maniati untuk mas sampajat sumatu kenro kilok tetap menuju ke sholat matinro kita tetap menuju ke sholat. Magay, iya na tutaw, de gaga palawangan na pakasibin na. Iya mi kota tutu isang pajat na deta pasisumpungi. 5 mi manne masampaya. Ya kok kalima mi masampaya, 20 mi 5 manne. Iya na tumagosip sijak bangkaro ni 30 manne. Deka na. Sa puri pala kito. Iya na tunah kada nabita. Umma ko na umma palisarok na sabak magay decen na salay decen na ngujuhi meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain betul na decen na salay decen na ngujuhi iya makanya macawi ramalangi ya matu ko matarawi ki sujuk pacapuran na tarawewi tania kami mani matarawi tau tema ya sab puasa pacapuran tak tania kami mani puasa tau tema maka majasak kaki tania kami mani maka majasak tau tema nasaba ang kami matoh hadiana nigi tau mannya deceng na cahata ni malaikai layalin ni hadiah pahala ya kode na sampa na pigaw tatta yang kapalanna ya ko na pigaw itambayang makanya ya ko mate ki na din na to sampa matarawi na tau tema iya na to pahala mananungan iya na to nakada tau panditay na mo mate ko tatta itu di jalang ibadam na sabak pura munia kami matu di makiwa deceng iya to na pasabara bapak ibu sekalian ne na to kakal o pilalan na suruga padahal umur dan pahala terbatas tapi niat baik tidak pernah habis iya na to pentingna tuli to makahingga mapasisumpung ibadah tapahan kira-kira kan kero tanya tu cerita salah itu kumak kadai sampajat dapat tuh. Iya. Tahu dulu ini bicara tapi engkau kok agama. Iya. Ya naroyasang ibadah yang terus menerus. Nama aku mana muje tuh he. Nama muje tuh tinro ya mako tuh. Iya komeki matinro aja tak meka matinro masih jana moto matu manonto pak golo. Ya toh itu ngululungan. Iyo poko makadame ka matinro masija supaya moto ka matu masampajat tahajud siaga etata matinro sego tu inilai makasiga lori pangala taala apa tinro na untuk sampajang yare gapura ki masampajang atau matak-kotak ko makadame ka matinro cinampa untuk tajang sampaja suwe idi na tau mau pak magay na sabak puli masampajang untuk loko sampajang iya na to tau mau pak iyo poko makadame matinro masija na pamoto manonto pak golo guys ga iya. Jadi kita bicarakan Isra'nya. Kemudian aja na galak ada koro dia matu na selesai si tengah jani hai. Nabita oleh na baital lahmi ipatame Masjidil Aqsa napa isuro mancaji imam. Selesai mancaji man nabita pak itu nabita mas sampajang ni oko Masjidil Aqsa nabiena ro macio mancajima mo ipanomana pole hilangi ina tu nakala guru kali sidenreng 20 panabi mancajima mo ngoki monrin na tau mate man ya kong kaiman na tau mate oki monrin na mancajima mo denonro lari nabita ali na mancajima itu isyarat maka Rasulullah adalah imamnya para nabi dan rasul tapi jolo-jolo pakanjaki gare rekin ya gagay nawanaway gare aga jepe natarima nabita waktu nama meraja nama sampajang ita nabita mas sampajang ko Madinah mas sampajang ko Bukit Tursina mas sampajang ko Baitalahi mancaji malalo ko Masjidil Aqsa na tomah kada yaro nabita waktu lalo mameraja sampajang natarima nama sampajang ita na pajukay aga jepe natarima rekin
Iya nanti ya ampai pak kong katau maka da yoro nabita yoro meraja sampaja hakikinna tania. Aga pala hakikinna meraja linuriyahu min ayatina manassana pau ayat untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Degaga Nabi macaneri suruga sampai minum iwaina suruga kecuali Nabi Muhammad. De toga tau macaneri naraka ni tamana pacalana naraka kecuali Nabi ta. Ya Nabi yang iya curitamni. De toga tau nita ilan surupan na pong Allah Ta'ala kecuali Nabi Muhammad. Nabi Musa sifat bicara midang kanitai. Makanya disebut linuriyahu untuk memperlihatkan bukan menceritakan. Jolo. Kega isat di masa okoti ko na curitangi tayo si bagita langsung. Yan ang kataw ya curita maka makanja lala itu mata nama ko apa padahal dia anak kuaro itu iya nabi tadi ni curita pura ipodang napai penresi sambitai makanya Isra Mi'raj itu ditutup itu tadi subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu agana yan linuriyahu min ayatina untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Ya kotomelo mak bicara sampajang. Sininna Nabi mapamulai Nabi Adam. Letuk Nabi paca kurangnya mas sampajang mana. Coba garek buka korangnya. Buka imata pak kepala korangnya. Waktu naik tanai Nabi Isa. Agar nasa Nabi Isa. Saya diutus oleh Allah untuk memerintahkan sholat dan sadat. Mas sampajang Nabi Isa. Nabi Zakaria. Wahuwa qa'imun yusalli bil mihrab. Matangangi tetap mas sampajang. Ukulalan Nabi mihrab. Nah, berarti mas sampajang. Maryam sholat di dalam mihrab. Mana sama sampajang. Nabi Ibrahim mas sampajang. Agadonna Rabbana liuqimas shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilai. Ang kami mananapau Rabbana liuqimas shalah sempanya. Degaga Nabi dena sempanya. Makanya Nabi tawattu na puli siruntu pong Allah Ta'ala na siruntu Nabi Ibrahim. Aga nakutana Nabi Ibrahim. Aga mupuli Muhammad nasa sempanya. Dena kada Nabi Ibrahim. Aga yasa sempanya. Aga penakutana siaga. Berarti ni sememang. Nabi Musa, ya matoron aku tanah. Aga naleko pong Allah Ta'ala Muhammad. Sampaja, siaga. 50. Berarti Nabi Musa sudah tahu sholat. Apa yakin ini sangi sampajangnya pasti makna. Ayah sampajang. Kamu kira? Cuma yang dia tanyakan jumlahnya. Siaga. Berarti ya sampajangnya pak kasih metan. Tanya pak kasih baru. Mapamulai Nabi Adam. Angka memang ya sampajang. Iya. Apa hangnya? Tapi magi pale. Ya naruna tujuanna linuriyahu min ayatina melo ipong Allah Ta'ala pitamana nginabita sininna raja kuasanna angkay suruga Muhammad angkay naraka he ya nataw tama suruga ya taw tama ranaka he itaka engkay lagi angka manang itulino layaw he pura nipitan nabita dini curitan apa hakikatnya ini Pak aguro nga miyala makada iya ro nabita demi matto nagagataw pada sukuna de nagagataulino wat di yang kalinga bicaran na mapanas sa kecuali na bita. Nasaba po naman ng mitwi na ita. Ito. Kemudian, tanawan ng may gari. Iya ko ang katawlo doka, kung katawlo umrah lah. Apa may galimang ko kapag umrah to? Aga na kutanatay kong kay rewa. De itu nang kato makada aga mo piga ukoro kenro kolo masampaya de makada aga na puleang dan kama kami tu kata pule umrah ang kayaan pure rewa na pule umrah aga na puleang nasa cire de nang kanya kutana aga mo piga ukoro kenro kolo tu masyara de nang ka ang kay tayo pole Malaysia, ang kayano pole Malaysia, aga na pole milong. Ang kataw rapal Malaysia, latu ko Malaysia, makutana ito Malaysia, ang kayano pole rapang, nasa nga na mawa, nasa baje. Di nakutana, magaga to kampong, nang kalakutanang ito. Artinya apa? Nabita lagi, pole si runtu ko Allah Ta'ala, aga nakutana malaikat, yaitu anak kutana Nabi Ibrahim, yaitu miro, aga nalikko ko Allah Ta'ala aga bubawa Muhammad namo nabi makoto jadi tinak kada aga muita de yan nasa aga puleng
upasa ni cede bele ko tollo jokka na to mabela-bela pole lalu ki ole-ole pak dia tu nak tenang kita kada kin ko pole ya mi atu aga bawah jadi bahasa ka namo karokok mitali ko kabota pole ang kada dupai ta we wakira pasang ini kemudian toma pamula yawa jolo apa purana mancaji manabita oko Masjidil Aqsa masui oko palataranna Masjidil Aqsa jokka angka batu koro malepang yasena agak keputih-putihan oko ni romacanekin nabita na paminre tudang oko ni rotudan nabita tapakoro na yoli menre loko lagi tapi ya watunam yoli nabita iya batwi macho to paha macho macho kiro nabita tuda yoli nabita menre macho tia lena macho tia batwi we na cukuki nabita na ite batwi lolo macho nampara nabita okono tu aja na macho iya batwi we takala taraka to ni niate to na menre ciatino ele pasi sa nyokor iya na ro batu gantung peristiwa Isra Mi'raj letu ya soy pa de nasigis sa tanaya ro batu tak gatul letu ya soy bisa kita buka di Google itu batu gantung peristiwa Isra Mi'raj itu tidak tersentuh ke tanah padahal kota na ya ro sekitar hampir mungkin 100 kilo ya ro batu tak gatung letu ya soy itulah bukti autentik. De metona naten na vitamin re. Me macho na naten na vita. De tona na merewa. De nakada na vita rewa ko. Makadami okono tu lepang. Jadi de metoni suro rewa. Makadami tu na vita kono tu. Mon rodo koro kita kalatarakan ni menre jatuh de tona nano de tonenre maka hari ini sampai hari ini tergantung. Menre inabitta ko lagi pamulangin na beresal lagi ro ibukara ni pintu na lagi tamweng kay Nabi Adam nene tadam monrong itu lagi pamulang iya na ro nene tadang ito masarasara nyawana tu babu magay apa pole kasi surugan ya dempara no gara-gara ikalasyang nyoko ibelisi la tamamuka napanan rito ibici oko nene tahawa apa nene ta tu hawak tapi inasa coba nih itu ampai bahaya tuh makun re ikap lina ya peringalan dua aga-aga tajagai aga pengaruh yang orang terdekat apa ia tu belisi tahu macawe nama to Nabi Adam tu apa pimpinan nama to malaikat itu biasa belisi asasil asanna Azazil unggawana malaikat isuruh menyatu sujud ke Nabi Adam na cia nailanti mencadi belisi jadi ia tu biasa solangi teh tahu macawe nama tu ia nang kabupati Pak Bici na tu dari solang Pak D tu na mana na tahu macawe makanja ang kamatok tu mama dari Papole susah ia na tu na paraluki istihara kong kagaga ya kong ka na sampai kang ite tabayun yang kedua bayi ini hati-hati toki. Batu makun rei ko curita denang ka. Denang kana dena tatang batu ko curita. Angka tahu nang kaling makala. Angka je wang kaling kareba manu gare. Ya na lette mati tu nasab. Maga payanu gare. Lani ya na lette silangin asalla ya tu yanu mako yanu pawi padahal kita digare lada nama solang. Tapi makun rayo mo ko mero din ako ko de makanya ko itu kanya makun rayo ko makanya agurugang kami ki malah hikmah ko lagi pamulangi upasangi pak iya ko angka tau pura matanre onron na natako tapata pabusuk buano pure manca di kepala dinas natap pemanca di guru biasa aja tamabela supaya wadingi ibu rai sara indan nawana pure manca ji bupati nanca ji rakyat biasa aja tamabela aja talampa mani apa ia tu tahu malah salah apa nak itu
Jadi makoi tau sogi na bangkaro ay aja tama bela. Tabura-burai dia tinna. Yan tiyasak bertakziah. Amatnya ngitaw ito Allah pura-pura tinna. Angkan na Yesus sa tawiloki mapasabara. Itulah takziah pada hakikatnya. Iya. Yo poko cama manca ji bupati jamo talong mitay. Benre mo itu. Ya mikol larinoi para luki matika. Iya. Makwiro ya. Tapi ang kacek dek melo upal lampu pak melo ki sapaka deta sapaka ini manibawang tapi lepak kak kupura upah ajak lalu ki nang kasukuran na rekod tarima ki jabatan aja tasukuran aba lalu pun itu terpilih manca anggota dewan aja lalu kan syukur terpilih ki manca cama aja lalu kan syukur magai jabatan itu dua, amanah dan fitnah. Masa terima ko amanah si bapetanna napa ko syukuran. Mestinya dibalik. Selesai jabatanmu, syukur ako. Magai, nasaba syukur ko menyelesaikan amanah dan fitnah. Iya. Jadi ako meki mandre syukur, paja pi mancigi cama. Andre syukur ni. Jadi, cak paja pi mancigi bupati, syukuran ni. Paja pi manca anggota dewan syukuran magai syukur kak maraja lori Allah Ta'ala saya telah menyelesaikan amanah dan fitnah ia komu tarima imu syukuran abalalu ya ini wasiat meloki tarima dia terima di bawah yang penting pura upah iya kemudian upat terui menre inabi teloko lagi madueh angka dua nabi malolo si umur Nabi Isa si bapa Nabi Yahya. Ia Nabi Isa anak na Maryam. Ia Maryam ipiaro ko Nabi Zakaria. Na iya Nabi Zakaria angka anak na Arwani asal na Yahya. Si anggota Nabi Isa si bapa Nabi Yahya. Apa melo si umur. Oke lagi kedua monro. Tapi ia dua itu makaleleang. Apa Nabi Isa lahir tanpa bapak. Nabi Yahya lahir dari ibu yang sudah menopause. Paja ni macare pamak bulan pulang ngambo indo na Nabi Yahya na jejemupi anak. Angka ko rapang tau paja na madara bulan pulangan nami mana mo pa. De gaga. De to gaga tau kapang ko rapang ko lalapata de gaga mo na najaji. Angka mi de niya ngakui. Ito. Si sala angka mo na de niya ngakui. Ito. Tapi ia kui sampai sinin na atan na po Allah Ta'ala makhluk. Ang kacik di makhluk makaleleang. Okolino alatih dega galain na tapi wat dengan ka anak-anak jadi itu alatih hanya betina tidak ada jantangnya tapi bisa ada anaknya berarti angka memato dari sekian banyak angka anulian na pancaji kong Allah Ta'ala agak maknanya nih pak kami ki malas ya guru nganguk apa hikmat to apa yang ada gaga talau kuman rasa gitu iya Nabi Yahya Nabi Laulau apakah dia nagaga anak na Nabi Zakaria na isa ni maklay mauban na matong puti manan ni ulo ko bayi ni ko pa jato ni macarepa sakpo pakuraga ni dia narogaga sapa ni nasapa-sapa niya nure-nure na kadaniga na wat diyala narunto Maryam anure na ro arwa taw mumuro na labdi nasalono mendok mulo boleh monro ya papiara ko nakibuara ni kamera di jendelana supaya dia dicilingin ko kaloloh jadi ko tomaki buah kamera anak darah aja tetari jendela lubang angin na napag guncin na pintu Nabi Zakaria makatan nili nalacak pula saliwang tapi nataruangan ngon rumah sempajang ko kamera niya ya sangi mihrab nalingi cek de palangga na langga dua jana tu alasan nampai sujadan na imangi do tingka angka palapi na yawan apai patadani sujadan nasaba ukur mihrab na Maryam dua langga ni mato iro alasan na kullama dahala alaiha Zakaria al mihrab tungka tamana Nabi Zakaria korobron na Maryam asempajang wajada indah hariskan ina tuliang ka andre naruntu mamulai heran maje nang kandran ko na dijigagan ulat taman ni gami membaling yan anak yan rele
Makanya makutanay, anna laki haza, ulikinro ya Maryam. Makali Maryam, huwa min indillah. Yan at wagagalan supul ko pong Allah Ta'ala. Ina dinali akalan na Nabi Zakaria. Anak darah-daratan niya ko nabi manang kay bawangan ko to. Di na may jadi ito. Tapi di, matatat to'y haywan na Maryam. Huwa min indillah. Makadama ni Maryam. Inna Allah yarsuku man yasha di gairi hisab. Ya ko po ang Allah Ta'ala na may lupak kidali kiyatan na din na melalui proses. Tak kajan na Nabi Zakaria. Agat ko to atin na Nabi Zakaria kan Nabi tahu maca. Nasa berarti tania don na yan na makanja. Unron na makanja. Apa ya ukumato ha boleh mas sampayang macam ni dia diterima dok. Magi api ya na enok pun munro matat tak mas sampayang na diterima don na marti unron ni makanja. Na podang yan nure na suko ko to. Sala gitu. Kada magi na saya melo ko to milono. Tamay Nabi Zakaria wa huwa qaimun yusalli bil mihrab. Jadi makanya kayak kunali kada Zakaria rabbah. Maka lauyo kuro Nabi Zakaria mengilau dong. Wa huwa qaimun yusalli bil mihrab. Matangangit tatto masampayang mo pilalan na mihrab inilaw dong. Aga nilaw, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Po talinga wijalinya. Ini niwat diterima Pak dong ako. Apa yang terjadi Pak? Panadatsul malaikatu wa qaimun yusalli bil mihrab. Matangamo pi Nabi Zakaria masampayan na turun na malaikat. Ipodani Nabi Zakaria, Allah yubashiruka bi Yahya. Na janji no po Allah Ta'ala anak rohani asana Yahya wa nabiyyan wa rasula nan kajinaha bilan yasuru. Itegare. Napay ta kajanna Nabi Zakaria. Pasangi aga maknana. Iya kotok po boleh tomakibo on roh khusus masampajang supaya malumuy itarima padongan. Yo pwede upoy banrin na lamari. Yan ang kataw lari lo ko sa din nakadiray. Yan na malukat ko lari tama kamaraay. Ya kung ko kamara lo ko sa din nagulukas ni. Padahal WC yaki buat tata 20 juta yon rewi jambang tapi degaga onro berdua-duaan dengan Allah ketika ingin bermunajat. Iya na kekurangan ta ina marajing itarima padongange marajit itambus na reko ang tagaga milo ilang. Ini hikmah yang kedua. Aga pihik mo kormelo lolongan. Makui. Makadana mo makadamana taulino ede na mungkin. Tapi kupong Allah Ta'ala pabuli o kupak doang sampayangi. Jadi itu. Jadi guru ngang. Iya kode nagaga pakuragata asampayan ni. Asampayan. Nama kanja mo onrot tamas sampayang. O kuilala sampayat tilaw. Aja tapura pa maberesalan na pamilaw. Maka day malaikat etang lamba ko bos. Pura no si Pak bicara nak namuas suku mat pa aja pun apa di ukui sampajangnya Pak makadaya wa huwa qaimun yusalli matangangi tetum mas sampajan nilawi jadi Pak doang kami nam makanja ilawi hilala sampajan apa itu sampajangnya itu si Pak bicara langsung ya ko pura di maberesalan apa milau malaikat si catai kami si kinalapuro si bawa sini maga di ko macandring ilakai na so satu na candring Tumilaw doa day patu na lapor inacata. Nasa sini piu bawi. Aha si tumilaw doa nacata si sini pinapanalapor. Mesa botilak ay tadi panatalapor. Kamakir. Iya na tu ampay sinin na jamajamangin na sumpumana na bita si Basampajang. Melo ko joka ang kado Abu Safir. Bismillahi tawakkaltu. Lepangi. Alallahi tapatamay alita na pakilipang. La haula wala quwata illa billah talapas sengi alita tatamu kurilalanna. Mega tutup baca ya Pak doang yang apa si sumpu. Padahal ia telu Pak doang manca diciti. Bismillahi tawakkaltu. Sarahkan ni jolo alemu. Na pemakalaki alallahi mutamari dalam singkeru asalamakan na pong Allah Ta'ala. Na pamubaca la haula patat di manang sinan na ilu ulemu pong Allah Ta'ala pa ilu ulemu mo pajokka. Ya kong kagaga mo rusuk din na mabata. Nasabak magit pong Allah Ta'ala bimat kumurusuk. Iyo pwede mabaca bismillah tawakkaltu la ilaha illallah. Di aja. Telu Pak doang tu cik di ipancaji telu. Tapi ipalet sengina atau tamay lalana. Bismillahi tawakkaltu. Nasaba asat tepung wakat itu ilala jokaku ni. Allahi sarahkan ya leta. Idi mana mi pong. Napaki makadala haula degaga ilo uleku ilo ule tamana itu. Jadi urusan insyaallah. Tapahan yun. Ini lo di sijang ni jolo-jolo.
Iya koto menre sila ya se naro apa iya dua nabi nak makadaka sampajat to dua ni lauro menre i nabi ko langit ketiga wah si runtuk i nabi Yusuf nabi Yusuf to ko langit ketiga aga zaman-zaman nabi Yusuf waktu na to iya ro nabi Yusuf bendahara ya kuidi menteri keuangan tapi itu nabi Yusuf metete terungku. Tapi makaliliang apa itarungku ijolo masuk pula tarungkuangi manca ji menteri. Yo pi di Indonesia apa aja pi manca ji menteri na tamat tarungkuangi. Sesa itu nak kemana? jadi menra inabi tayasena si runtu inabi Idris. Yana nabi Idris pura rasa matiangan. De toga ganabi cau aceh nabi Idris narampir nariwayat kan narampir nabi tak 72 bahasa na kuasai. Ndak ada yang bisa menangkap ilmu dari sayapnya Jibril kecuali Nabi Idris. Makanya itu paling cerdas dan nabi yang dijaga dari kesalahan itu Nabi Idris. Lah itu tutup memato atas salangnya poliria lena. Itu kehebatannya Nabi Idris. Arsitektur pertama itu Nabi Idris, makanya piramida itu Nabi Idris. Itu. Menre inabi tasilayase naliwang Nabi Idris si runtu Nabi Harun. Ni kaya Nabi Harun tangan kanan na Nabi Musa. Alena dampingi Nabi Musa kung may dakwah pa itu Nabi Musa to kaculilah. Apa waktu nama ada anak-anak na morong ya warah na masula lilana. Yikong kana pautu din naman sa mana. Ina tunang kana kadarap bisrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli donna Nabi Musa ya tu. Apa dia kasih nama kanjak mana kumak bicara enak nangkan Nabi Harun ia nana suruh dampingi tapi ia tanya Nabi pamulana tapi mangilawi Nabi Musa pot tapanca jetoka Nabi Harun iya kay ko Allah Taala mancaji Nabi sehingga Nabi Harun itu adalah Nabi menre Nabi tasiruntu Nabi Musa na pemakarulo ko Nabi Ibrahim langit ketujuh dia cautan ri onron na ninete Ibrahim dia cautan oke langit ketujuh si tembus mematoni Baitul Ma'mur Nabi Ibrahim. Tapi Nabi tak ko langit ketujuh, lay suruh ni mataru menre. De nagaga Nabi mulai monre sekir. Nayatona ro malaikat Jibril, de tona nule menre. Maka dato ni Jibril, ko to ma iya gang ka Muhammad. Langi miun rohku. De nawat di ngak menre ko tu. Maka de Nabi teh Jibril, mapamulay ko makana to si bawah. Na to si bawah je tujuk ka jalalum salaya. Ada di law na makan to melo si runtu presiden ni nadapi Jakarta na sangat terun ko ya ko na hamon re kada de si balalo maka de Jibril de ulle de cucu Muhammad arsa de pasi pulung yang akan kuliah ngamu wat di kamai hamu dampingi ka na ci di mi panni na malaikat Jibril na papirang akapitu na ceneri lima ko na papirang ni cicak na 360 na panni na papira de nulis salai onron aga nasa malaikat Jibril Muhammad hancur ka komen mereka. Yan ito nakalimam dyan parang ko berasanje anta nurun fauka nurin. Iko na Muhammad cahaya mo reseki cahaya. Cahaya na Jibril yawa mo pinaya cahaya. Yase ko Muhammad. Itulah anta nurun fauka nurin. Menre inabita ko sidratil muntaha makaligun ta kalsiden ring almarhum. Alam is angka alam ukur yasik na sidratil muntaha asalna alam mustawa. Ukur ni runabita nai tapuang Allah Ta'ala secara langsung. Okir, maka doko giro pong Allah Taala, de nokor. Yan atu salapi upal lampui, apa de taisangin ko de ni pawasan na. Yan atu salapi makada. Iya rupong Allah Taala, okir monro de. Makada mapin akada ko rosirunto nabita pong Allah Taala, cocok. Makui batetay di pahangi pule alusuna wal jamanah dia. Pada ko makadaka, menre lauka ko masih anur. Menre ka ko lantai 2 na pamatarulo ko manara na Masjid Anur o ko ka manare sirwi tay ulan ni. Ito? Pakutana ang kagiulang yo ko manare. De gagay. Makamu pabela. Tapi o ko miro onrong napawat di ta ulang ni. Nabita napaiwat di ta po ang Allah Taala ko ki ala mustawa. De napita ko to kumili. Yan na de mo tamo ko ala mustawa. De mo ite ko. Yan na ro na siruntu jajaja takadang kay pun ang kapamala na paham makalilya aga nasa iyo ko sa partiga malam no ipo ang Allah Taala lokolino rep papatu po ni apa Jakarta si bawa rap pa si Salasijang rap pa si Papua si Salasijang
no ipo Allah Ta'ala ko Jakarta si Jappe mang yang kasi korapan no si Jappe mang yang kasi ko Papua no repa patupong yung kumakoy de nato na rewa agape makna na makada turun di sepertiga malam ang kabalo ya setahe ya se muy balong ni monro tapi ia kipatuoy cahayanya lari bin nolok ko lantai turun cahaya itu ke bawah tapi balon tetap di atas mako matiro akal ibarakan na kong Allah Ta'ala dena nolok kulino tapi rahmatnya yang turun di sepertiga malam makanya otok kitik kangiro atik kangiro rahmat na kong Allah Ta'ala lauki pasidupay pamasena peko carana otok ki tapasibatu yang kakoy wanafah tufihi nirruh yang dihembuskan yang masuk dalam kalbu fuad dan sir iya namun letik kangio tu kono makanya ya kawan niwi kode tu le masam pajangi tuda ni tapakkoro pasi sumpungi atita si bapuangi degagala pak lillah penat dimi bawangi pake iya na tu tau na dani pong Allah Ta'ala di tengah malam magay si jammi tapakkoro masarolak di ininya sampajas sunna si saburakan degaga tau mulai matahaju si saburakan na carita mati kung ang kagamuli jami si saburakan tu ele degaga tapi si jammi tu dah tapasi sumpungi atita si bapong Allah Ta'ala masarolak gini sampajas sunna si saburakan iya to napakasiwiangi kami na makanja nasaba din nalapakang ililla de na chore ipena de nolay parengkalinga de to gaga di nawa-nawa ni katawa dipake ya sinin na atan na po ang Allah Ta'ala di mana napake tukang batu kucupukula na tayo majama na si sumpung atin na tayo dan yung po Allah Ta'ala tau pak galo na matangang nakatan ni talaga dompen na atau matangang ni makumporo na pasisumpumui atin na si bawa puang ni tau ya masaya to ni kita pa sa pirioto pak balu tuda nyo ko balu-balu na monrongi balu-balu na si sumpung atin na tau yu daniya tanya onrong tapi ati ipasisumpung kenro ki monro o ki kantoro o ki pasay o ki darata yang penting si sumpungi tapi jama-jamangi ijagay iya na tupak kasiyah kami na makaiya narik ko tumelo mala hakikat daripada ko ilalang masigi tapi hati ini na urus at dingyatin ini penting ini maga di seko nih jolo gini cede utambay pecede makuya menre na naro nabita aga na pau nabita ang kakoha desa kusi ululunga pa makali nabita napakke dalle ki po ang Allah Ta'ala talupa disangang rewat tullaw ko mamiraja napakke dalle ki talupa disangang ang kasi di pa disangan na suro mi mato palabang ang katopat disangang wat di upalaba wat ito di upalabang iya maninonroy tapi ang kasi di pa disangang natenga po ang Allah Ta'ala palabang jadi telu pak disangang yaling na dito wat po na tumamiraja si di suro palatu yo kumana cik di nabita nonroy wat di na palatu wat di de cik di de na wat di na pau yang diharuskan Nabi menyampaikan itu adalah ilmu syariat hukum-hukum agama yang boleh tidak boleh menyampaikan itu ilmu hakikat makanya angka 2 telu sahabat tulai pak guru doa khusus bukan tidak boleh tapi dilihat kemampuannya kemudian angka pak disengat di metona pawinabita dan sahabat bertanya pun tidak dikasih tahu kega ilmu sir ilahiyah digaga sahabat makutanangi makadamaga rupana po Allah Ta'ala watuna siruntuk gitu karena Nabi tidak pernah membuka padahal kasih runtuk ya ko ini natupura siruntuk tenang katau makutanangi makadamaga tanja na yano tapay risasa maka na malaba do cilin na makolin ro na kay risa to iya napura na tanga-tanga to na maka to na sah iya tapi kenapa tidak disampaikan itu karena memang itu dilarang oleh Allah itu yang disebut dengan ilmu sir ilahiyah yang tidak boleh dibuka dan ada yang dibukakan oleh Allah ketika dia menjadi hamba tapi aja no bahas ya menjadi masalah itu kemudian riwat tusyolona naro nabita si bapong Allah Ta'ala
Iya mani roada na pau nabita makada at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Maka dari pun Allah Ta'ala, Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka dari Nabi ta Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Inna jab pagahidi dikene de na pawi Nabi ta ya. Maka dari Nabi ta at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Na panguluman na mimatun ko pong Allah Ta'ala sini na barakat. Maka dari pun Allah Ta'ala, Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Upas salama anu Muhammad. Nabi tadi na melo salamat jadi. Ayo pokede iya. Ya nak kadana po Allah Ta'ala salama nusuk salaino de. De nagaurusak yang penting lolos na. Tapi aga nasa Nabi de assalamu alaina. Tapas salama ka po wa ala ibadillahi sholihin. Tapas curang na atamu yang kay sol. Idi mana na nilaw doon na to. Telu baca, telu isakna. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nigi-nigi baca ya padai apalan na kumendri melaksanakan ibadah haji dan umrah satu kali. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nigi-nigi baca ya padai apalan na kusitudang ni sulong ni alimalabdina Nabi Muhammad SAW. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Na nigi-nigi tau baca ya pada ko na siya raymana ni sinin na walin na po Allah Ta'ala terpilalan na lino. Yan ang tunah kada tau pandrita lepak ko mo pasisumpong ni rilalang kalimat iya ang kay mo pangulo. At-tahiyatul mubarakatuh. Pangulo yalim. As-salawatut thayyibatu lillah. Ya kumakadaki assalamu alaika pahadiri ijolo nabita napatabiri sa langit. Napaki makada assalamu alaina yanang kana nabita ipangulotono ko po ang Allah Ta'ala atyoni assalamu alaina patyo ka wa ala ibadillahi sholihin. Ilaw daw nga mana ni tao atyo to kaya dito sa langit silaw daw nga salama yan ay baca nito assalamu alaina yan nato nakada patasawpo patareka dua tamasarat talu tamalaysa tamasarangi Nabi Muhammad si bawo po Allah Ta'ala tamalay sangi ata angkay macuri rimon rinna ini nakoro ya matuti pake ko tama jallo pak jallo imalampu angkay indo limetana yawana angkay talu jari dua tamasarat talu tamalay satu ya matutu ko to kata bere ipalampu jari dua ni tandra dua talu makatani ya matuti ya sa dua tamasarat talu tamalay satu ya matuto ang kamatiyo ko dua tamasarangnya na sabah huruf ha ang katihe Allahu yan ya manamoto na curita to ko balarondang napamakalaw ko mga guru diyan na tumabihila tao din na sampaya makan na latu subo ng pamiyat curi ede pasang law singka-singka iya ko to bicara sampajang iya na ro yan na ro sampajang. Ito kare. Apa isiulon na muro na bita na yaling. Yan na ro baca. Siulon na sipa bicara po ang Allah Ta'ala. Yan na ro makadasita rimayan ni. Jadi yan na bita ko mas sampajang ni. Demeto na lapa. Nasa mamagay. O kuy atin na ipatama na si Runto. Yung puwi di yatsurita mi Muhammad Rasulullah. Ya to na to ko to taka bere na pamanang ya tumupa ko ni aron na pigunci motoro ikanya pro sandal na pamanang ni apa ya guru ini denok ko atiet tama yan ang pay maraji-raji ito yeti di sampayan na te aja mo na sampayan na bi makre labilala kato makre Abu Hurairah makre ya kupura ni melo ni kata bere na dita yan natama na masigi tatto nyo konro naman caji malaya rifwala na ripo de nagagataw ni sak mawiya mamaputi mana rupan na nabita na to kumelo ni mapangulo ko pong Allah Ta'ala di na nisang dito na to sisak paano ko din na to sisak nabita to tau pa kanja na ko to sirunto cak biru-biru bicawa makabasa tapi yan na melo kata bere nabita mawiya mana maputi mana kalila pada na rekomelo mimati sirunto lan supon na apa okay atin ni patam iupuy dito pura nakata bere nang kataw barasi nga tumakadalani ro ni kataw ko tanya iris samana taw more ito jadi yan ro sampayang ata makwa ni ro yan ro dena na marigaga aja na takadai makwa mi sampayang ko sta seta jaman ni naisap ko nga Allah Ta'ala makadasi ko may matomi tapat na lachundek aja na tamase sa makara makanja pa mara yang patiagan kuliah ng makwa mi yan na terakhir makwa mi
Duan rupa tu tau makasiwiang. Angka tau alena mapangolo lori puange. Angka to tau minay lawi puang Allah Ta'ala na din nalapasangi. Contohnya. Kega masa pakatannya kira-kira. Na rekotolo joka na anak ta makatan ni wilimata. Atau idi makatan ni wiliman na anak ta. Idi makatan ni. Paham mo to? Jadi ako makiro. Aja na idi mangolo. Ilawi puang Allah Ta'ala. Alena warak tangi lala sampanya. Apa ia ko idi tu mangolo wahai marajira gitu. Allah. Wahai marajira gitu. Apa napai minre makuraga. Aja na ya rota pake. Aja na alena mak idi tasuroy ponge. Na alena lapasangi di lala peringeran. Tilawi aja na lapasangi. Apa ia ko idi tu ya na marukan anak tu macaina. Anak paganggu-ganggu deh dulu husu. Padahal namo dia maruka di toto husu. Aku nanti biar pakuleng. Anak itu misalkan. Jadi aja na tanu betul kan? Iya nata pakai kah? Dua moje. Anta abudallah ka'anna katarau. Sampai kumu pada komunitas. Fa illam takun tarahu narekude mulai fa innahu yaraka. Ya ki bawa no makada. Nahita ka po Allah Ta'ala. Yan naron na. Nahita ka roko. Nahita ka suyo. Aja na to menre. Ya menre Komachaki menre. Enreki. Nasabaan kaya sa as-salatu mi'rajul mu'minin. Ya mikode tu le menre. Onrobani yawa. Tak nasaba magay. Wa huwa ma'akum aina makuntu. Tatta yang ka po Allah Ta'ala. Kinro komon. Wallahu akrabu min hablil warid. Lebih macawi po Allah Ta'ala noro alongi. Apa ya ora alongi sa liwa mo pimadake. Tapi ipuli lalangi si sumpungi. Itu dia nama bela. Ya naro takatan ni masaro. Jadi dito tunano manya mamolto ipake yaro. Naita ka roko, naita ka sujuk makalomo. Yo poko yo tumenre Allah. Woi, tulisil laga to kata dere nama baca pate dite tulen kopi Allah. Sa kadapan aja itu si sumpung. Ya aja. Angka mihasap pakuraga. Istilahnya guru takali sidenreng lalang tareka biasa angka pakai makada ya tu ko ya memang ngolo upasi sumpu memang inapa kak mak buat kata bere angka to makada ukui palawangan na Allahu akbar upasi sumpu angka to mateng ya ko to kata bere to makada memang na Allahu akbar napi palin na lima aja na akbar ukolemu apa alemu tu sama raja kepake ya tapi ya ku ya aja nata permasalah kangiro kenro ita sa dinasi sumpung ko niro ta singkaro yang penting tulip pasi sumpung tapi apa onrong aja na lepa kenro takbiratul ihram yang kedua ya kota baca inni wajjahtu tapangulumi menyalita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tapangulutoy asyhadu alla ilaha illallah apa menurut ko? Yan atas sumpu mo ya tuak pai kana cek dito. Ya sik na yaro aja nalo batungka garakangi. Kenro ita runtu o konero tapakanjaki. Ya kokoy tatonge na si sumpu sading petetay bacana. Palampi-lampiri sureh. Ya mi kokoy suju eta runtu suju eta petetay. Ya kokoy roko eta sading si sumpung o kokoy roko ya kokoy tahaya na si sumpu sading petetay koro nikmatilah ketika engkau sudah terkoneksi. Ya kokoy malab tatonge na din na may si runtu roko pita sapai. Nama kamu tu gaun rawat di onri sapai. Kamakir. Iya mi ko matatong-katong ka man Allah ako angkat to makomi Allah ako. Ika na baca ay madodong. Madodong. Coba-coba gare. Na ini ibu-ibu majelis taklim maco-co manamuki na te iya tuaki ko to maco-co na magampat ko paday ko pao na matasa masaru-saru magampan na tikat to anu hakiki yang itu ko tahu malolo biasa na marajing apa tuliak kalan namo panapake iyo mi ko tahu matoto mamulan na dari tama yan itu jadi makada yan atau matoto ni papahagi makoro magampat to na pasisumpong jadi mani iya ko de gaga talolongan maraka na to na tudang talolongan to iya ako ni ro ka pa di pasijani lebih iya jadi upasangi penutup nasabaan karon na alena guru tak Ustaz Sudarman sampai kami situngan aja ia gagawe tanggung jawabku nasaba Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap
berusaha kembangkan ni elu ko sidrap ang karubangunang law kamaki jupanda ang katukot ulawoy sa belah kiri ko to pulok kumaye napay tu uli-kuli tatungo ko to angkat yan na tapi nak kiri uli-kuli jadi yan na Romelo ipataro namanya Istana Ahlul Quran o ko ni Romelo pangkaderan pangkajian ulama kita rencanakan mudah-mudahan kebangkitan ulama dari Sidrap bisa walau dari situ tempat itu. Jadi tapi ya ro gagatannya bantu pemerintah ro ya ko nabantu ki pale to igala ro tapi iya ro gagaya ro to makadami mak bagi-bagi baraka kenro masyarakat ang kamelo cek patamay dale-dale halalana ang katu kupon yaki buah 20 sabu 30 sabu 50 sabu 70 sabu 100 sabu tapi 20 talu ulang dua berarti dia nak 2 tahun kurasi ulang ina 2 tahun jadi aku 20 misak buta mampu tak 20 sabu siulang 20 sabu kamu nomor rekening opo ni rota transfer kamu tu matu nak buat nomor makada kumiki patama ini manusia gameta patama ya pe konapa 30 tawaja na de nagawa di takamajara pakwa ni ro yang penting ang kana tapatama kana tu ya punai makom itu jadi toma bagi-bagi baraka istilahnya jadi tidak ada pemberatan makada mesti makode tapi aku melo ki makada melo kasa di juta siula makanja pa jadi to gaga batasan na ini minonroy ini minonroy napa ni upasang ni ang kakalimat takatanitan ni cede ya bila iya na manaripak takajana-jana kaya iya cede-cede maka da bikin tisang imaga sijak na nalupay kita ko tomate pa nadega ga taulino jampa kini tisang imaga sijak na nalupay kita ko tomate yan ang tunah kada tomatot kariolo na ya ko bija-bija mo murano nga buta chiwali ko ya ko taulian ni murano nga buta rapa ko iya nak taba buta tajang ni lodongan itu sukuru na kung kanana kami lodongan ikiri lagi lo jupanda makulia ya binatalipo ko chapu ilina de nang kana pamago makada madisi mo ki gato gama purani gato manre maga to de manas satuki atau anak takut bicara aja nana te bicara ini nang kay hadir ko meka tanah-tanah ki gare akasya galau tasyareki buruk na tawata tasitaw kedua maga na kira-kira na tamatu kedua ko dito na bosi maga na kira-kira na tamatu kuya na de na pahang agama itaja pasyaray sa pulipala kito upasang at dunya masaraatul akhirah iya tulino at darat-darakan na akhirah iya waram-param mo ko kuilino mutaro berarti pada kalau ko matan-tanang mo ko darat mo de mo parewa ilaw bola aja mo tajang itawe bawa ko isa darat mo iko bawe rewa kenri bolay o ko surimon manrasa gitu bab iya ko macaki masapa dalle macaki mapasipulu dalle usahakan hinang kato tabawa law bolata aja no ko darat ita rumana pak ya ko mitulino ita rumana mi ko darat masa gi tawe mi tumale man to idi makun raya jamo tak pasi palung ngalawala itu gang kasiku yung kamana ni ulawangnya mak balo-balo aja mo bu aja mo makai gabita rumah kun raya mako pa gang kasiku ulawan na tapi tak dosa bumi na patama ko cilengang to de to ko de gaga aja masa ki ko mati bay ni monri niya tumalay sa kamay din na bay nila kay ta ko mati mak bay ni tuki lagi ni mak bay niya palay ko tomate dyan na may gachurita maka na napuji sani makokoy tapi ako tomate di gachurita yan natan nedi boka makiguarang ibukot tamawar ya de taman rasa iya maparingan ramaya dito natutu mataro aja tahu tahitung yung muruk talaba tahitung itang ujuyi aja tak dapat 10 numurukku nang kana perampe na bitta aja mo malampe na wanawa likulli syai'in hasabi wa hasabi ummati baina sitina wa sabain ya tumma ko antara 60 na 70 taw okoro mo tajang ngalimo berarti ako 50 ni taw umuro tajang 20 man itu taw ko maksimal aja na iya laba mo hitung iya pakuran angat taki ya miro de toto na pa nagasanay iya tulay mo rana imataru ya insyaallah tulito maingat mo tu jokah ya miko yan lupay manang yaro de gagat maka ingatlah alalangat ta maka nakaon na ikinitis sang imaga sija na nalupay kita ko tomate taryasoy baja de na tarri ya ko bayineta ko mate ki tarri mo tu ko gan na isiulang o ko mani Facebook na patama
Iya, napanoki status. Sudah 1 bulan bapaknya meninggalkan. Terlalu cepat rasanya. Iya. Enggak. Napa natari ni gambar lope-lope. Pecah napa natari gambar teri. Ang kanima komen tayawa. Sabara ki bu, sabara ki deng. Ya kong kanaduda. Sabar ki. Nasa Makashi. Anyo. Enggak. Iya. Tagang kuliah ang imaki buar ang ilalang alita. Iyan na mo dalate, iyan na. Iya to na sitongan na yang paiwilaw untuk kerjasama dengan MWCNU Kecamatan Pancarijan beserta dengan Padungun Masigit. Alhamdulillah, terima kasih banyak sini na tomatong kumalabi kumanang sabak taling kesempatan. Nasabak repa ko na jero na terlambat. Pa makadaka mudah-mudahan ang kawatu nasabak 20 ka pito so na macane na parewa lo boleh. Pas selesai acara na yang boy cero pura maju kakak 20 pito so na parewa. Letu Timur Leste na parewa. Macam ni, tapi alhamdulillah kamu waktu silaturahmi. Jadi yaro pengulongan ini terima kasih banyak. Ya matu kong kamelo tasyuru si Bapak Ustaz Sudarman. Ya. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.